Pamiarsa sesolahan Sangyang Bojok nenten wantah seni. Nanging taler sesolahan pingit sanema duwe paletan utama. Ini keunucap kewadarang jero mangku gede wayan budiana, jero mangku desa bubuk sepisanan penasehat seke santikrama. Manut Dane, sejeroning sesaulan Sangyang Bojok wanta kedulurin antuk paletan ke pertama, sani kebaos upeti, inggian antuk ngemargiang pedudusan utawi penyucian, antuk nadunang Sangyang taksu. Taksu inucap kepercaya, pinaka spiritual suci sani pacang ngancagin sang pergina, mangda sesolan si mamargi becik tur ketakson. Selanturnya nih ring paletan kaping kali, kebaos setiti, ring pemargi inucap pergina, sampun ngawit nyolang Sangyang Bojok, keiring gending pingit. Gending inucap nenten wantah pengiring, nanging taler madaging unteng, sejeroning nguripang taksu pergina, selami sesolahan memargi. Paletan kaping untat inggi punika perlina, antuk nunas majeng ide Sangyang Paramakawi, mangde taksu pergina side mawali, indiki inucap utama, mangde taksu ning pergina side mawali, wusan sesolahan. Pesan-pesan spiritual sani preside ke ambil saking pementasan niki utamanipun satu niki ka pertama sejeroning pementasan pastike sampun pacang ngemargiang kontak secara gaib nih berarti niki wenten hubungan nis kale sam nika kaping kalih selanturipun niki Didat kale ide betare utawi Sangyang taksu nedunin niriki ring genah pementasan pastike sampun pacang ngemargiang wastani nyomi alam membersihkan aura-aura negatif sane wenten ring sekitar genah punike. Sane kaping 3 niki pinake penolak bala. Bukti sampun akeh baning sarana-sarana sane dados keanggen ring piranti sesolahan nike dados anggen sarana minakadi penujang karang nggih ngelungsur tirte miwas sane siosan sane selanturipun niki disebut juga kenten kabaosang istilahnya penyucian atau status pensucian. Tapi ngawitna kadit yang bausa kadit ke duaning ngawit saking pertama sedurung pentas penari juru kidung miwasani siosan wajib mensucikan diri. Selanturipun isusan niki tujuan terakhir adalah untuk mencapai kesempurnaan, kebersamaan dengan pikiran suci, pikiran hening niki pacang mangguhang iraga sarang sami nemuhang kerahayuan side iraga guyub sareng sami mesawitre mesemeton punika taler ring kekeluargaan naler ring masyarakat maka tujuanipun wantah nyikiang manah kayun Kawawahin, jerumangku gede wayan budiana taler maosang, sejeroning pekebeh sani dangan kepanggih selami masola, sili tunggilnya nih, ritat kale, pergina Sangyang Bojok sampun lele, nanging taksunnya nih durung medal, kanan inucap patut tetap masola, keiring gending sani meulang, mangde perlina side memargi becik. Dane ngawawahin, sewilang sesolan pikobat skala niskala, tambis, stada kepanggih, puni kemawinan, pemidabdap spiritual pesikian seke terkesumakanan sejeroning ngemargiang samian paletan dados pahan utama mangda sesolan Sangyang Bojok side memargi antar tur mataksu Hendra Miwa Edi Bali TV.